mogli da vam podijelimo te knjige, gdje ćete dobiti informacije sve koje treba e-mailom. Rad na knjizi je trajao 3 godine, jedan dobar i obimni rad. Iza knjige je u najvećoj mjeri stala opština Bar i finansirala istraživanje, jedno 50% štampanja, a ostalih 50% skupili su građani Bara kroz svoje donacije i razne firme. Kao što je rekao Dragan, prvi dio je esej koji je bilo poprilično teško napisati iz prostog razloga što se doticao nečega o čemu niko nije pisao, a to su žene. Vjerovali ili ne, iako smo zvanično ravnopravni, u Baru nikad nije napisana ni jedna knjiga o ženama, ni u Crnoj Gori, osim ako ne računamo ono znamenite crnogorske heroine, to ono što se štancuje. Ali ovako da se tiče običnih žena koje su činile naše živote, naše majke, babe, tetke, nije nikad. I što je bilo posebno teško, niko iz porodice ili jako rijetko ko nije imao informacije o svojim babama, a o džedovima su mogli da pričaju 5 sati. Tako da smo ipak nekako sklopili biografije 46 žena. Pisali smo, odnosno pisao sam i pomagali su mi znameniti Barani, baš pravi znameniti Barani, prije svega Vlado Lukšić i Čedo Ratković, njihovi savjeti su im bili bezgranično bitni. Sklapali smo priču tako da u knjizi budu, kao i u prve 2 knjige, žene različitih fela, da kažemo tako, od domaćica preko ratnica, doktorkinja nauka, kaže li se doktorkinja sad, doktorica nauka, doktorkinja nauka, do, ne znam, glumica, sportistkinja. I na čem sam posebno ponosan, to su 2 priče, odnosno recimo i 3. Prva je o porodici Vasa koja je držala kafanu 100 godina i bilo jako teško zahvaljujući, i uspjeli smo rekonstruišemo njihovu priču zahvaljujući crkvenim i državnim arhivima Albanije i Crne Gore. Onda priča o Branki Prelević, košarkašici Crvene zvijezde i reprezentativke Jugoslavije, za koju je skoro svako zaboravio da je uopšte bila odavde. Fotografije Branke Prelević nije bilo moguće naći, ali tu nam je iskočio kolega iz Beograda, Petar Denda, sportski novinar, i sve što svoje znanje usmjerio na to da pronađe te fotografije u arhivu Košarkaškog saveza Srbije, uspio je to. I naravno posebna priča na koju su svi ponosni koji su bili uključeni u to, to je ne mogu reći raskrinkravanje, nego članjivanje vrlo komplikovane istorije gospođe koju je naš narod ovdje zvao Mar Pukinica, a u stvari radilo se o Ireni Pukić, djevojačkoj Ireno Pizani, ženi koja je iz jednog bogatog nobles francusko-carigradskog miljea došla da živi u Bar, u jednu opštu sirotinju, i ostala. Tako da je postala zajednička imenica i ono što se u njenom životu dešavalo bilo je jako teško rekonstruisati, jer ni sami Pukići nisu puno znali u svemu tome. Tu je išla ona priča o čitanju arhiva različitih gradova, crkvenih i državnih, i uspjelo je to da se sklopi. Kao što je Dragan rekao, uvodni esej je vjerovatno centralna stvar koja je pokrenula sve ostalo, na njemu je rađeno nekoliko mjeseci. I šta još mogu da kažem, a ako ćete mi slobodno pitajte bilo šta, recenzent knjige je dr. Sandra Đurović, koja je to vrlo fino objasnila zašto je ova knjiga bitna za Bar, i usudio bih se reći da je ovo prva, ako se tako može reći, feministička knjiga u Crnoj Gori koju je pisao muškarac. A ujedno je prva knjiga, možda niko drugi nije pisao. Tako.